Okay, welcome to another episode. And donatum Kardon Benglong, and welcome to my YouTube channel Janu Vlogs. And donatum non man ke nilitum Assam pen Meghalaya border mate Karbenglong border an lodami. Oi, oi. Ente hala border an ke kopila rong men ga. Ya tolong. Hah? Ya tolong. Tas ni dolang bo. Oh, अच्छा अच्छा. Okay. Border an pali dampin bo pulang lo donatum. Okay, donatum. Ini tuh dampung ke direct border an. Karbenglong to Meghalaya border dampung ke donatum. Education ahin long bang jadi paprang nang lang education ahin long lalu nanti student na tunjuk si nane lesson jadi konta mereka ke politem teacher itu makai bang ke zoom head ada macam lalu sekarang nanti ni dulu youth generation teman milih ini insan ini kelompok Ana isi education ni kepapan apa sekali ini. हेलो बॉर्डर किधर पे है बॉर्डर मेघालय असम बॉर्डर इधर पे आगे पे ओके थैंक यू alaman ni wet ma tadi dengan tu dah lah tu apa perang dah ma tu mau keluar ni dah ma komputer ma se car di kok orangnya Tengah jang suke, oh, tapi tepen malas bo. Yuk, lain kita yuk. Di me bo, kelang be. Karbenglong deh, donatum nak Karbenglong. Kapre kali Karbenglong. Yo, dom kira cara ni ngerong. Karbenglong lah be. Wow. Oh, jo. Nampak tak kali deh donatum nak Karbenglong. Opa ya, nasa dalam berapa ini loh.
itu ikan bor, iriga 0 kilometer, 2 kilo lah dar pertama tapi 0 kilometer itu, suara nih season ada aneh. Kek. Arbe jangsir alo yo, dono to. Arbe jangsir. Kupula ka hai? Border lo, Meghalaya border hai. Kalo border ka? Lase atuar cepat ke lo, di kala sini gamang hoi lo. Labang meong apang, labang lo bang ting tiyo. Large था बोलो मेघालय बॉर्डर का बॉर्डर तो कोर আছে बॉर्डर এইটো দা इधर पे चलो अंदर बॉर्डर के दाम लोग लो तो भाई साहब जैसे कहते ऑफ रोडिंग भैया arwe tak jang pun lagi ni yo ini kanting dong lah arwe tak jang sir jat Babre, nana agda to और सलाम ले इतना हो लामंग so cibi lo ne mate so kalang lo so cibi border kami di untuk kami suara pun ada suara tu jadi lah saja kami tu ada kampung lah itu lo aget lo hapu ke kar biang long lo lapu ke Meghalaya lo alama hapu itu yang ten majo bang dah ada lapu ang pon mo de dan tum jo dan lo aget long tok naing polo di tok te dar lo hapu bang ke kar biang lo non itu Meghalaya long sidolo te Meghalaya long sidolo hapu dam te kar biang lo
Andang tuh lapu bang karbing long lu. Lapu bang ke Meghalaya lu. Nih Angbong si dulu deh, border Angbong si dulu. Donatum jo non edi main gate long si dulu. Lake lah lu. Lapu ke karbing long lu. Lapu ke Meghalaya lu. Donatum. Vlog Kublai. Kublai. Get lo apa gitu lah, get lo mah. Itu kaget nah. Ya, you know English na? इधर मेघालय ना चलो 2 kilometer. 2 kilometer. You know English? English? ना हिंदी? Jadi थोड़ा ही इधर पे मेघालय ना इधर पे तो कार्बिंग लोंग जो मर्नी तुम के मेघालय सर लो ला तुम डाक लम से दो sini तुम लद्दाख border lo है लाइन लो जो गेट बंग केन गेट बंग लाइक लो ता इसी बंग के गेट लोंग तोक नहीं पोलो दे तोक नहीं पोलो सन तमे तुम हंसी तोंग लोंग pot nang तुम समे चीनी लो के di dakan lo po mungkin तुम bang cidam tu po YouTube channel ha YouTube net है क्या net nah Emre नहीं Emre tante adona तुम यो ना लोंग की channel लोंग सुधर lam dang ni channel lo pini जो ने ना लोंग की channel लोंग सुधर ना नीले तुम लपु के मेघालय लपु के कार्बिंग लोंग border लोंग सुधर लो net नहीं है ना hai jagah हम लोग तुम लोग लपु अभी पूरा तुम बेंच तोंग लपु मेघालय सर तुम बेंच तोंग लो के Nili sana. Pulau Don Marli tumte la soft vlog long bang la panik chorlo churu par long tum hanta jo la Meghalaya border ang paklang iglong long matidi la si next vlog long le chitong thuik na la lo jo